ole clear tu te chibele vek ule tu tuma chuan hei tun lai hian news rap thlak pui te a bengwar thlak tak te tam taka oma chung zinga chuan in mani loka FIFA World Cup sani somni paru kan khel zau kha ni ya khami khan in nial na te thu buai hanei zui ta te anom nukani chuan in tam takina an soi ban thei lo kan ti chuan FIFA President Gianni Infantino chungchang kha ni ya ani hi eiruk chungchanga te diglo taka sum lo ti ching pen ti te athu nei na mang sual ti te khatiang khanin aron lar chhoveu mai atuna po hian thil ti diklo lian tak te anaron phor chuk na sakhop mai chung te po chu kanen chawanga news trend khat phe chuan aron tar lang chiang khop mai eiruk thu boya te chui zui turang en na le investigation ma chhon tura ko na dong chhome kani ti te ni a then phe chuan in corruption na satakalo khoelo in nam hoya chu wang chuarin chung thu hi apik veu thei ani ti aron soite tam takhau mani poni se anon pos zinga hian pakhana hian World Cup hralh tum tinaron da hei hi Infantino hian in FIFA Forward Enterprise FFE dinin World Cup le FIFA in elna dang lian thamte achan vo stakes 20% chumi mal sumdong private investor nena US dollar billion somni la ya shal alo tuma hetil hi Europa football thunei tu sang UEFA le SCL lam AFC lamin na satakin handau ngala UEFA phei chuan World Cup boycott hialin an vo ani in soisel na ana satak emo wangin Infantino hian he aplan hi cancel le rita ani tin first post sineron ta langa serious khop mai kan muang khanin FFV FIFA Forward Enterprise khanin achan vo 20% kha US dollar billion somni lai kha mi mal sumdong ne na lo shada lo tum rengani tenam khom mai panina hian Donald Trump ne na anin lai chin na aron ta langa US Congress investigation US House Judiciary Committee Democrat Troy tu Jamie Raskin chuan Infantino hi US President Donald Trump ne na thil impact ton na eiruk na nei angin apu aron tile tolmaya sani somni paruk World Cup US striker Valerin Balogun an red card amu to nu Trump an Infantino abiak nu loka FIFA in anli sakle tak thu da wangle Trump tawara FIFA in office an hon tak awang te khan Infantino hi fiana le khapoi mo rang thelu tur le US Congress in lar turin an kawani tinaron ta lang boka hei hi kan riat nul kharinama US President Donald Trump le FIFA President Gianni Infantino te enge motak khichu omani ti pokha hun lai khan thu thang kha tam khop maya hei tuna kan muang khanin US striker Valerin Balogun khan red card kham huwa ti khan Donald Trump an FIFA President avakola anhuwa khan red card mu khan hlip zui khani ya enge moi chu omani ti khanin voini thlang hian soya oma chona helai kan muang hian US Congress in lar turin an kawani aron ti ta tol moya ne hemi chungchanga hian in hudan kha alo soi vele ta ula chon hemi chungchanga po hian ania atira khan thom kharon tamngal khop moya European Parliament member somsari chuang le mi hring dikna choi sang tu Paul Fair Square te chuan in FIFA Ethics Committee Infantino laka complain han thelut khania FIFA dan pui bo chia political neutrality lam chia le tramalaka tlon na nei angin han pu ani tinaron soya alo tendom khom maya ani china kan soyang khanin khami achan vo 20% kha US dollar billion somni chuang alo thal khalo tum rengani khami wang khanin engang case nge engang thu boi nge aron or chaudon azia lo khop maya mitam takina anrin lelakha tuna hianin ani na dik takhi aron langani alang chaume kani ti kha chengoi ngoi maya chuanin tun hnaya FIFA President Gianni Infantino nasataka mual phaw wang hian khovel pum pui huapa football thunei tu rang te khanin sarkar lampo khan ania Gianni Infantino hi bana thelu turin annor na sakhop maya chu kan soi tong khan athil ti tum rang zinga han langsar tak pakhat chu World Cup hralatum ti global backlash ti chungchang boka khani akhovel huapa inina lianber World Cup chumi malsum dong private investors nena aru ka lo hral tuma he plan hi tun hnaya UEFA Europe le AFC Asia lamin na satakin an soisel
World Cup boycott hialin an vo ani aron tia chun heta hian mual pho taka atluk chiat nuwa chau Infantino hianin he thil tum hi kan sel le ta chau ani tin The Guardian te pohin ron ta lang ani ti khan ting heron ri hloi lo ta sela mo kha tlu chelo ta sela kal tluang pur ta sela atum hi a hlo thling don ani ti kha chiang renga heti ngani chuanin FIFA President atang hian ban zui ani don em ni don lawem ti apo kha engma kha hria to lo ani chuanin hemi ba ka hian football sport in khelna a politics da lut tu ani tin an soibok ani mual phona lian tak le football ti mel hem na angin an ngaya politics awanga thutlu na diklo siama an pu bok ani tin news chen ka ten ron ta langa engtin pon ti sela a om ngoi mai atuna thil ti diklo lian tak tak te ba ka hian neu te thu boi nei sa kan ti te khatin khalo nei thu maya chuanin hemi aron viral vakatang hian heta pol thrang kan ti te ram thrang a thu nei tu sang tak tak te kha nei Infantino chungchanga hian voice aron nei chhonga sup mai a thenin kan ring to lawani FIFA President atang hian bang ro se ban nga ro se ti te khatiang kha mu tura tam khop mai lang ni ponin lo mu thua ka ringa thenin Argentina nen po khanin enge mo khachu omang khana langani amaro chu akala aya poisa tam bo ani mai lo mo ti te soi rang mu turi atam khop maya chung zinga chuanin hei tuna kan mulai te po hi ni ya aron talana hian ama thlop tu ten an nung chon me karon ti boka tu hnaya ama thlop tlat thin tu Football Association of Wales FAW le England FA te po in Infantino hi an rin to lo thu le presidential candidate tura an endorsement te an nu kir le effect to ani ti news tam ta khen ron ta lang boka hei ba ka hian court of law ma chon din mun legal action chungchang ron ta lana hianin UEFA chon Infantino hian FIFA dan pui abo chhiada wangin dan anga hrim na pek han tuma FIFA ne na lekha poimo le message engma lo ti chhelo turin legal warning an pengalani tin ABC news senaron ta lang boka alo momang reng khom maya le lama chon in hial na rang te khatiang kha FIFA President wanga chuak ani na lai hi omani chu tuna hian ati dik lo te poisa wanga hatinga athu nei na lo man sual te kha tina ron chui chuak chhome ka ni a phurom khom maya enge in mu dan khalo soi ulan chui chu kharma ma ni ti kha tam takan oma khatiang zinga hanin lo tel ve rengem nge ni an chui chuwa kha ka ring rima kalo soi zui ve vak do lawa ti kha nom thlo bokwa tun ma pon FIFA President a hian thil dik lo eruk na te thil rang lo ti wanga ban ta pon lo om thlo to FIFA President masa step letter mual pho taka an bana angkhan tuna hian Gianni Infantino po hian athut pha achil reng thei don em ti hi thil soi har takani ta ani aron ti le zel bokani ya han ban sela han bang nal mai sela ti khain du tu sa mani em comment la ma khan lo soi ula sani som thum FIFA World Cup lo om le tura phei chuanin FIFA President nilai mek Gianni Infantino hi rin ka kai to don lo ani ti kha chiang ngoi ani chu wang chuanin tuna ban an tum mek te an chui mek te hian thu boi lian tak ornol na tur thil tam takati sol mi awoni aron ti te poi hi ka thlop khop maya sani som thuma hi chuan President thar FIFA President thar nen nge ikhanin World Cup te poi hi kan ma chon chho le tura po ngai la hin mudan theu kha comment la ma khani lo soi vele sup don nia